mēs iegūsim laiku. Kā vērst kādu situāciju uz labu? Kā panākt kaut ko labu? Kad tu baidies no negatīvā, ļaunās spēks vairojas. Kad saskati pozitīvo, gars meklē iespēju to īstenot. Ja vēl turklāt to arī lūdzies, nāk svētais gars un piepilda tavu vēlēšanos. Šādi tu kļūsti radošs. Iztēlē un domās attaino to, ko vēlies. Piemēram, gara acīm ieraugi, ka tavā ģimenē visi dzīvo mierā, mīlestībā un sapratnē. Tu vari to vēlēties, taču īstenot to spēj vienīgi Dievs. Lūdzies, nāc svētais gars īstenot to. Voilà, ce qui est important, c'est de créer une bonne fantaisie. Un tas, kas ir labi, tas ir attīstīt tādu labu iztēli. Quand j'étais en dépression, Kad es biju depresijā, c'est vrai que j'avais des pensées négatives assez puissantes. man bija tādas spēcīgas negatīvas domas, Toujours les mêmes pensées qui reviennent, qui se répètent. un tādas domas, kas negatīvas, kas ar vienu atgriežas un atkārtojās. Et pour sortir de là, Un, lai no tā izietu, il fallait que je trouve quelque chose qui est capable de me capter ma pensée et me faire sortir de moi-même. tad man bija vajadzīgs kaut kas, kas var iesaistīt man uzmanību un palīdzēt man iziet no sevis. Et là, il faut être créatif. Un te vajag būt radošam. Et là, c'est différent pour chacun. Katram tas ir atšķirīgi. Il faudra, par exemple, dans la Bible, trouver quelles sont les paroles les plus fortes pour moi. Piemēram, atrast Bībelē kādus vārdus, kas ir spēcīgi tieši priekš manis. Par exemple, regardez, j'ai coloré toute la Bible. Es, piemēram, esmu izkrāsojis visu Bībeli sev. Donc je sais quand je suis un peu dépressif, quand je me pas bien, quelles paroles il faut lire. Un tad es, kad esmu nomākts vai depresīvs, mazliet, tad es zinu, kādu vārdu man ir jāizlasa. Il faut le lire quand on est justement bien. Quand tu te sens bien, Un patiesībā to vārdu ir jālasa tad, kad tev ir labi. le lire. Vai to lasīt. Parce que si tu n'es pas bien, Jo tad, ja tev nav labi, tu ne trouveras pas si facilement les paroles. tad tu vairs tik viegli arī neatradīsi tos vārdus, kas tev uzrunā. Il vaut mieux préparer le temps négatif. Ir labāk sagatavoties tam brīdim, kad tev nebūs tik labi. Donc moi, tout ce que j'ai souligné en vert, Un tad viss, ko esmu pasvītrojis zaļā krāsā, je lis ça, es to visu lasu. sont que les paroles les plus fortes pour moi. Un tad es izvēlos tos vārdus, kas man visspēcīgāk uzrunā. Et la parole la plus forte, Un visspēcīgākais vārds, c'est la parole de Dieu pour moi. tas ir Dieva vārds, kas domāts tieši man, La parole qui me touche le plus, kas man visvairāk aizskar, qui me brûle le plus, kas man dedzina. c'est cette parole-là que je dois utiliser contre la dépression. Un tad šis vārds tieši man ir jāizmanto arī pret depresiju. Il faut que cette parole passe de la tête dans le cœur. Ir svarīgi, lai šis vārds tātad noiet no galvas uz sirdi. Voilà. Donc, Tātad, pour les gens qui sont trop masculins, cilvēki, kas ir pārāk vīrišķīgi, oh, putain. piemēram mēs, Alors quand ils entendent une parole, kad viņi dzird kādu vārdu, la parole va, parole de Dieu, va d'abord dans la tête. Dieva vārds vispirms dodas galvā. Chez les femmes, ça va plus vite, Un sievietēm bieži vien tas notiek ātrāk. dans le cœur. Dodas uz sirdi tas vārds. Attention, parce que souvent dans des cours qu'on donne, Uzmanību, tad bieži vien tādās lekcijās, kas tiek dotas, on est vite à méditer la parole. mēs ātri vien pārējām pie vārdu meditēšanas. Mais si vous commencez à méditer la parole, Ja jūs sākat meditēt vārdu, vous passez du cœur vers la tête. jūs atkal no sirds pārējat uz galvu. Pārdomāt, meditēt, Et pārdomāt. quand la parole est dans la tête, Un kad vārds ir galvā, vous ne la découvrez pas comme parole de Dieu. jūs viņu neatklājat kā Dieva vārdu. Elle est un peu comme la philosophie. Viņa ir vairāk kā tāda filozofija. Une chose qu'on peut réfléchir, on Lieta, par ko pārdomāt, jā, tas ir interesanti. a des pensées. Skaistas domas. C'est là qu'on rencontre
pas Jésus. Bet te mēs nesatopamies ar Jēzu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ceux qui ont une mentalité masculine? Ko vajag darīt cilvēkiem, kam ir tāda vīrišķīga mentalitāte, domāšana? C'est-à-dire qu'on est trop dans la tête. Tas nozīmē, ka pārāk daudz uzturas savā galvā. Pour moi, Piemēram, mēs, quand moi je suis allé à l'Arche de Chamonix chez les handicapés, kad es devos uz Žanvaņē kopienu Arka, il y a un handicapé qui est venu chez moi. Tātad bija viens slimais cilvēks, kas atnāca pie manis. Et m'a demandé si je l'aime. Viņš man pajautāja tādu jautājumu, vai tu mani mīli? Et moi, je dis oui. Es saku, jā. Mais pour les gens handicapés, Bet šiem slimajiem cilvēkiem, ils sont tout de suite, si c'est vrai, viņi uzreiz jūt, vai tā ir patiesība. ils ont des antennes spéciales. Viņiem ir īpašs antenas. Tu te trahis, Tu tu te trahis nodod sevi par la manière que tu les regardes, ar savu acu skatienu, par la voix, caur savu balsi, la manière que tu les touches, ar to veidu, kā tu viņam pieskaries, par le comportement corporel. caur savu miesas valodu. Alors lui, il me dit, Viņš man saka, si tu as une grosse tête comme ça, ja tev ir tik liela galva, et ton cœur comme ça, ir tāda maza sirsniņa, c'est la guerre. ir karš. Mais si ton cœur est plus grand que la tête, Bet ja tavs sirds ir lielāka par tavu galvu, c'est la paix. tad ir miers. Voilà. Donc il faut un grand cœur. Tad vajadzīga liela sirds. Voilà. Et plus grand que le monde. Vēl lielāka nekā visa pasaule. Où trouver ce grand cœur? Kur atrast šo lielo sirdi? Le silence. Klusums. C'est pour ça que je suis devenu ermite. Un tāpēc arī es kļuvu par eremītu, vientuļnieku. Dans le silence, Dieu Klusumā peut te donner un grand cœur. Dievs var tev iedot lielu sirdi. Plus grand que la tête. Sirdi, kas būs lielāka par galvu. Alors, pour les hommes, Un vīriešiem pour les femmes qui ont une mentalité masculine, vai sievietēm, kurām ir tāda vīrišķīga domāšana, qui sont actives, kas ir aktīvas, rationnelles, kas ir ļoti racionāls, domājošas. il est bien de satisfaire un peu la tête. Ir arī labi mazliet piepildīt galvas vajadzības. Donc il faut satisfaire le corps, Vajag dot tas, kas ir vajadzīgs miesai, pour le corps ne me dérange pas. lai miesa man netraucētu. Si je suis mal assis, Ja, piemēram, esmu slikti apsēdies, j'ai mal, man sāp tur, je suis occupé avec mon corps. es esmu tad nogadarbināts ar savu miesu. Donc il est bien de prendre une bonne position Tad ir labi ieņemt tādu labu ērtu pozīciju, pour que le corps me laisse tranquille. lai miesa man viņa man netraucē. Et elle a la tête, Un ar galvu elle a aussi faim. viņai arī ir izsalkums. Elle veut comprendre, Viņa grib saprast, veut analyser. grib analizēt. Et c'est ça un peu le drame de la dépression. Un tas ir mazliet arī šī tā kā depresijas Quand on reste dans drāma. la tête, Tā ir patiesībā ar galvu saistība. on ne sort pas de la tête. Kad neiziet ārpus savas galvas, Alors qu'est-ce qu'on peut faire si on reçoit une parole qui touche? tad ko var darīt? Ja saņemam kādu vārdu, kas mūs aizskar, On peut méditer tout petit peu var to mazliet pārdomāt, jusque la pensée se simplifie. līdz šīs domas kļūst vienkāršotas. Et qu'est-ce qui se passe quand la pensée se Un simplifie? kas notiek, kad domas vienkāršojas? Tout devient plus simple Viss kļūst vienkāršāks, et on commence à descendre. pamazām mēs sākam nokāpt. La parole devient une semence. Šis vārds kļūst par sēklu, Jésus est venu pour s'aimer la parole. jo Jēzus nāca, lai sētu vārdu. Il voudrait que ça tombe sur la bonne terre. Un viņš vēlējās, lai šis vārds iekrīt auglīgā augsnē. Et c'est pas la tête qui est la bonne terre, Un ne jau galva ir tā labā auglīgā augsne, c'est le cœur. tā ir sirds. Alors, si la parole réussit à entrer là en bas, Ja vārdam izdodas nokļūt te lejā, sirdī, c'est génial. tad jau tas ir vienkārši C'est-à-dire, ģeniāli. c'est comme quand vous faites du café, là, vous avez le filtre. Tas ir, piemēram, kad jūs taisat kafiju, kā filtrs. Au début, Sākumā parole, ir daudz vārdi, mais plus qu'on descend, jo vairāk iet uz leju, finalement on arrive à une seule parole. mēs nonākam pie viena vārda. La tête peut manger beaucoup de paroles. Jo galva var apēst daudz vārdus. Une bibliothèque, Veselu bibliotēku. ça c'est le danger. Hein. Tas ir tā bīstamība, Quand vous lisez la Bible, kad jūs lasat bībeli, jūs qu'est-ce lasat, qu'il y a encore là? kas te vēl ir, kas te, šitā tāda ir, skāst,
paliek galviņā. Beaucoup de paroles. Daudz vārdu. Mais si on lit Bet, ja lasam, une parole qui me touche, vārds, kas man aizskar, qu'est-ce que je dois faire? kas man jādara? Fermez la Bible. Aiztaisīt Bībeli, Finis la Bible. pietiek. Parce que la parole veut devenir chair. Jo vārds vēlas kļūt par miesu. Saint Paul dit, vous êtes la lettre du Christ. Un Pāvils saka, jūs esat Kristus vēstule, Pas écrit avec de l'encre, kas nav rakstīta ar tīkli, mais avec le doigt de l'Esprit de Dieu. bet ar Dievu pirkstu, kas ir gars 2 Corinthiens. korintiešiem vēstulē 2. Donc, je dois devenir parole de Dieu. Tad man jākļūst par Dievu vārdu. Et donc, c'est une parole qui touche. Ja kāds vārds man aizskar, Prenons par exemple une parole qui m'avait touché. paņemsim piemēram kādu vārdu, kas man aizskāra. Cette toute petite parole. Visam mazs vārds. Sort. Izēja. Isaac. Donc, je prends cette parole. Es paņemu šo vārdu, Paf, paf. Elle va chez moi. viņa ienāk manī, Et puisque je suis très masculin, un tā kā es esmu ļoti vīrišķīgs, puisque je veux toujours savoir, es gribu visu zināt, tic, 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 je peux très réfléchir. Hein. es sāku domāt. Et alors, ça me mène dans toute la Bible. Un tad tas man vada pa visu Bībeli. Sors, dit Dieu à Abraham, sors. Tad es sāku pārdomāt, Dievs teica, izēja Ābrahamam, Quitte ton pays. pamet savu zemi. Sors, dit Dieu à Moïse. Arī Mozum teica, izēja, Sors d'Égypte. izēja no Eģiptes, Sortez de votre peur, izējiet no savām bailēm, de votre esclavage, no savas de verdzības, votre prison. no jūsu cietuma. Et puis, sortez de l'exil. Izējiet no Babylone. Babilonas, no tad. Sortez. Švestas. Donc Dieu dit toujours, sors. Dievs vienmēr saka izējiet. Comme elle dit, soit lumière, que soit lumière, Kā viņš teica, lai top gaisma, l'esprit réalise. un gars to realizē, Et Dieu dit à Moïse, sors. un Dievs teica Mozum izējiet. Et tout le peuple sort. Un visi tauta iziet. Ils ont tous peur. Hein? Visiem ir Ils baili. n'ont pas envie de sortir. Viņiem negribās iziet. C'est mieux là-bas. Tur bija labāk. On dit ça, on aime bien le passé. Un On aime bien la sécurité. mums patīk drošība. Mais Dieu n'aime pas la sécurité. Bet Dievam nepatīk drošība. Il aime l'aventure. Viņam patīk avantūra. Jésus dit aux Piedzīvojumi. disciples, sortez. Un Jēzus teica apstuļiem izejiet. On va sur la mer Mēs dosimies jūrā avec le bateau. ar laivu. Et il y aura là un grand tempête. Un tur bija liela vētra. Voilà. Et lui, il dort. Un Jēzus guļ. Voilà, parce qu'il n'a pas peur. Tas, ka viņam nav baili. Pourquoi? Kāpēc? Parce que tout est dans la situation de Dieu. Jo viss ir Dieva rokās. Parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Tout est dans les mains de Dieu. Tas ir Dieva vārds. Viss ir Dieva rokās. Et alors, Dieu dit à Jésus, sors de ton pot. Un Dievs saka Jēzu Sors du tombeau. Tombeau. Dieu dit ça. Dieu dit comme ça. Dieu. Yes. Tad Dievs saka Jēzu izēj no sava kapa. Kappa. Hop. Non. Hop. Voilà. Donc, si maintenant je suis à cette Ja es esmu savā galviņā, et soudainement la parole sort de mon cœur, un pēkšņi šis vārds nokāp manā sirdī. qu'est-ce qui se passe? Kas notiek? Quelque chose de complètement nouveau. Kaut kas pilnīgi jauns. La parole est comme un point, Dievs vārds ir kā punkts, il ouvre à tous les points. kas atverās uz visām pusēm. Elle va très vite. Un tas ļoti ātri steidzas. C'est très différent de la tête. Tas ir ļoti atšķirīgi no galvas. Dans la tête, il faut réfléchir. Galvā vajag domāt. C'est très fatigant. Ļoti nogurdinoši ir galva. Daudz domas. Vajag analizēt un saprast. Non. Et quand ça tombe dans le cœur, Bet, kad tas ieiet sirdī, ça fait. tas veids Ça veut kādu dire darbību. elle t'inspire. Tas tevi iedvesmo. La parole est comme une source. Šis vārds kļūst kā tāds avots, Fontaine. kā tāds strūklaka. Voilà. Parce que quand la parole arrive là, Jo, kad vārds nokļūst šeit, elle est remplie de l'Esprit Saint.
Viņš ir piepildīts ar svēto garu. Elle brûle. Un tas vārds deg. Et encore plus important, Un vēl svarīgāk, voilà la parole maintenant. Ah, kad vārds nokļūst šeit, Jésus voit cette parole. Jēzus redz šo vārdu. Oh, je vois une parole. Viņš redz, es redzu Il vārdu. dit à son père, Viņš saka tēvam, Nāc, nāc tēvs. fais entrer de piètre. Mēs atradām. C'est intéressant, hein, non? Vai tas nav interesanti? Donc, si Jésus entre ici, Ja Jēzus te ienāk, piemēram, regardez, viņš tad skatās, où est ma parole? kur ir mans vārds? Comment ça? Négatif, négatif. Negatīvs. Nepareizi. Next steps. Look at this guy still here. Und busy. Wow. Oh. Und ihr fest sagt, bienvenue. Un mēs sakam, nu lai